said the wop out the loop out the lock bamboo, said about that boogie the boo. Ya ndoda sithemba ukuthi awuzile uzofuna imali ezalayo ngoba phela wena ebhukwini lami nje wena kuphela umuntu ongakhokhi imali wafika la uzoyithatha ngoJanuwari awukazi uyikhokha wafika ngoFebruwari uzoyiboleka awukazi nje uzoyikhokha ukuthi uyikhokha nina ngazi sithemba ukuthi awuzile uzofuna imali ezalayo ke manje. Hayi kanti cha kunjalo bengizokuhlupha nje kancane ikhona imali engizoyithola ngolesibili ngicabanga ukuthi la ngiyobe sengiyikhokha khona isiyonke nje okwamanje bengizocela nje u100. Angithi nje hayi cha angani phela sekuzofika kube ile kaFebruary nale ozonginika yona manje ngoba ekaJanuwari iyo le engifike ngiyikhokhe ekaJanuwari Sikhotha yini? Hayi bale umehluko ukuthi lena ngifike neqhingo ngiyibona njengoba izala kanje hayi bengicabanga ukuthi siprivate ngoba hayi iyasala sala kakhulu nale yango February nayo ngicabanga ukuthi ishaye ngasemplana siprivate